Brigade Míle Fáilte Rómhas Teachan Seo go Cluiche Ceannais na Sraith rinne cethir de chuid Lidl I teach beo thugmh YouTube Spórt TG cethir. Agus muid an seo a Barcníomh Tiernachs seo a Cluiche agus duine farthaine titim a Páirc Ceannais agus anis fuileoh grúma híos fuin an seo. Intrum in jeden fermana in san Cluiche Ceannais seo agus intrum a fuair an chuideas fearr in jeden litrum in san Cluiche Ceannais chun áit a bhaintteach inniu in san Cluiche Ceannais agus fermana Harnáid a bhain áit amach inniu in dhéan bú a ail in jeden slíga. Agus na feirne amuí ag generé a Páirc agus iad gurí duladaí an nearthair na taine thoiseach an seo a Cluiche Harnáid ag Sod siúgréine agus muidir teachtas te agus coppla bombaú hin a chosí an nearthain fíorchrom agus mar sin mé deanna go méid ionta sláin híos fuin an seo ag tús an Cluiche an seo. An go muid ar na feirne mar sinnde agus tosáid muid le intrum Arnáid agus an coolbaire atá ácusan na aine Devlin an cuairgatéag ag intrum inniu Cúgaide Ceannais a chosí in jeden litrum in san Cluiche Ceannais. Naomh Macintosh in san lína Lánchúil, Míomh Blini ó Naomh Bríd agus Míomh Mulholland Tíomh Leithí an lína Lachúil, Sarah O'Neill, Ciara Brown ó Naomh Peil agus Duana Chomhan ó na Stairseil. An Arna Páirc at Anna Mulholland ó Glenavy, Anya Turberdí Tíomh Leithí Múnseoir Scola. Agus in san lína Láthosaí, Teresa Mellon ó Naomh Bríd, ó Malara da Chonsaí ó Naomh Peil an príomh níoscare agus an tosaí is fearr atá acu Tíomh Leithí atá Aoife Kelly na bhfuilach níomh léna déag éisian. San lína Lántosaí, Captain na Feirne, Brona Devlin, Tíomh Leithí ar Imil na Carnaga tá Naomh agus Nicole Jones agus a Craighnú Liver a Cúig Maria O'Neill. Fernana mar sinnde agus Ciara Athrú ón Chláir agus an Éireann atá ainmnithe inniu. Anya Haran an Sean Ondor atá trotha hacht atá in san chuil. Athrú Amháin ar fiche hacht Seanna McQuaid Captain na Feirne ag teachtas te in san lína Lánchúil. Ciara Clark ar Imil na Carnaga, Emer Keenan Tíomh Leithí, Naomh Boyle, Courtney Murphy agus Ciala Bóg agus a Larna Páirc, Naomh McManus ag teachtas te agus Tíomh Leithí a bheits Molly Muglin. Tan Sinead bar den teachtas te Hanáid Brona Smith a Cathú Gansaí ever fiche. Cléana Martin a Cathú Gansaí ever a híon déag Tíomh Leithí Lisa Mobile. Agus in san lína Lántosaí, Joanne Doohan, Emer Smith agus Aoife McLeod. Sinnde the Jesha gin seo in seaú agus ómos ar léirú an seo ó an náisiúnta agus ceoltóir ón club áitiúil an seo Overmanna agus Eleanor McGrath. Sinnde an nearthain go fáile titim an seo a Cluiche intrum mar sinnde iad teach le chéile an sin agus Arnáid an duine dúil le Lara da Chonsaí agus teasmantas a ríist bhuaí aniu agus í bra abalta tá ní a níéag scóráilte aice in san tráid go dtí seo agus neart súla I gong orchaí aniu. Captain na Feirne Brona Devlin agus galóir caint fuaí fástam. Agus Arnáid Emer Smith an príomh níoscare atá ag Fermanna iad a tí go fáil le chéile in san tíbheile den Páirc. Smith Arnáid a chrídní le a chéanaí ag Cluiche Ceannais na hÉireann seoir an nuirí nar a bhain Fermanna an cháin a bach a crocaí in néadan chumdaí lui. Ciara Athrú deanta ag CJ McGurty agus iad ag teachtas te le gol am an arca aniu in néadan intrum. Agus Arnáid an dá Éireann agus iad go go maiim léana intrum seachcin imirthe ácusan in rinne cethir agus seachcin búte acu. Fermanna Arnáid, well, seachcin imirthe ácusan fásta an tíon ceanna tá caide acu ná in néadan intrum am léana mar sinnde sean aithne acu ar a chéile ar na Feirne an seo is dóithe. Ceist mó bheitón inis ag tús an Cluiche na himróí in dhé goladaí ar an nearthain agus an dóid atá an dromclá híos fuin an seo I Barcníomh Tiernachs I Cluiche. Muid go dtí ar ahan daine inis gahanna farthaine in airde an seo agus an réiteoir Ón O'Neill ó Kildara
ag tackle leis aniu bheits mai a rédi ó Monihan agus Siobhan Coil ó Roinn na gá. Seolta an Ceannais Uglanáis agus an leithroid fáilte lua an sin ag Molly McGlynn. Lís an bhairne teachta má agus Jesh lua agus for Manach a brú fríd agus Joan Dúnan leis an céir seoltas te heici agus sin churtha háin trasná ag Joan Dúnan agus túsínta aici agus ag for Manach in san cléthe scór fáilte acu in san céad womaite. Aine Devlin tós na réna atá as a góir géirí tá chunsaí a bhallúiste ón lína lá thosaí teanta go maiid heici ús dóchreise i go bhain céine. Seach físa trí bliana dí seach a gimmers le hintram ar a fáinneal ó bhí sé sééag na mar sinnde. Spásanna se acu lá na Páirc as lífa ceala géirí Shellavile coscar leis agus é dro melon ag brú fríd an luas ag melon a géirí gálar an cetág sin teanta aici ach scarann sé ón bhróg agus an má agus ar fóríl gan spás a gascail suas an sin rih trísa melon agus í golfríd an sin gur rísteala imróid beidir clocht a hill a seach na nuas leis an gríon ach farthan aniu tróna a Gluineis. Shellah Fermanagh inis agus Lisa Maguire ríist lá na Páirc pas coise tóiste is Tighearnach McManus agus an rásin buinte aici ach léidir an tíomh lína na fuair an chuid is fear an sin. Seolta is te I dro aine tubradí agus é tean galóir stíonn sin a lá na Páirc tá míomh má Hollandón agus abalta no dí a gláánú suas agus míomh blianaí óníomh bríd sin is brú fríd deanta go maiid aici Shellah Umpar fríd lá na Páirc takeíocht don na bhirm Animal Holland is agus i gé de honsaí amsú de honsaí a scór na chúil agus seolta is te heici agus sin culinn den Sky ó lára de honsaí í tiontu agus ag rathú háart agus sin scóirínta fáilte ag ifir a híondeag agus ionta manis scór fáilte acu mar sin de ar cóscóir tíbhtí de gheamhhaimite go leid an cléithin seo. Nearhan I ggurí níos láidre de réir a chéalann seo iontram ag brúsúas ar a cheiceamá Nearhan neart taitheici siúdans na chúil ach is léarann sin dóiad an léithroid ionta sláin agus imróí I ggurí grima ail tá honsaí si ggurí sin na ghlacu go gassta mas first cai si gola go tíomh agus Brona Devlin captain na Ferne in san Corneal gus si ggurí seo brú má hón Corneal mas féidir de honsaí ríist de honsaí agus níor seo seolta is te cúlbar ag díla go maiid leis aine háan agus é teachta máth droch ag go maith ar fad agus í ag brunú Shellah arás tíontar man sin bheith dúla sin cúlbaire íireacht níos fearr a dhéanamhain sin ach múna níall arán réiteoir gur fáil deanta stíonn sin agus be dé Shellah aici agus be si buíochas sin. Nil mór na réna an sin agus í ggurí sinne a churama agus ionta mar brúsús ar a ceicemá agus margheallar sin mancóg deanta roiada déir an réiteoir agus sin déis furas golóir a ggéantar am híaltha le go an tosaí. Agus Brona Devlin an bhaine glas captain na Ferne na bheith samán an cicsaí ar seo a thógáil neart taithí aici agus í brach chomporta as cór na chúil Devlin mar sin de deanta aici furas golóir thar an trasna an bhuathaí agus an céad ceann má chunta seice si thosaí inniu iontar an beis le dúla de honsaí agus Devlin as cór na chúil trísa melon fásta abal de scór na amsú lína de caithar stíonn sin ag brúchan thosaí is ggurí brúach ar an ceicemá agus deacar ar Manach sin eile má faoi anamhrú stíonn sin taisnín ó brean deam si go maiid
agus céile bó Janta go mai ag siúd fósta for Manach géirí mas féidir Shellah brús deach go tíhheile den Páirc agus Maguire ar an léthúid codhúr chéanna Máirtín is agus teagháil míte le haléhí go hontaíonn sin Máirtín a ríist céir ruí bhú go gasta Antramanis agus iad go leor a cosan sin is tí ar chuúil an dahead a cúig ácasan for Manach an tíhheile de Páirc is agus ríist eile céad láb ar an léthúid táhachta ach Jackar ar na himróí agus inis deis ag an gríon teach amach na himróí buíocha sin tá méid deanú a lár na Páirce atá Málaí Maglainn agus Shellah inis ag sin iad bart teantú isteach ag duine amsú na stílár Páirc agus sin cléanna Máirtín agus drochíireacht an cúl Páirc Anya Devlin ó muine glas Jana go móid Seair ó bhuiitirí agus Champaní a chundé na go mar sin nniu díontrum Trísa Mellon go leor Lewis ag ban níomh bríd ag tean go leor a taobhlína agus níomh McIntosh faoi anna bhrúin sin an buntáiste fáte aici ní fan cíab a bhíos tí sa bhla chuthaí íntrum sásta go dé seach go gola ríist agus Sarah O'Neill Tarrant Janta ar hí siúd agus an réiteoir Gear go leor ar na himróí in san céad couple of bhomate an gguríonn lí a chuir síos Trísa Mellon a ríist agus íntrum a golfríd lár na Páirc inis agus Duana Coleman agus sin an G Halwú agus íireacht an sin ó Ashley na Brand an stop a chur lehí do honsaí a géirí an léthúid chuthas deachaici agus tá sin leite go móid agus cosan dóna gas a stíon sin ag íntrum ag for Manach go leisco Nes Spórt a gascúil siús agus ar a tíhheile an Páirc sin Janta go móid acu agus iad gur Emer Smith an níos gur eile teachar cuasaí Lewis ionta heici Jeis Bedra iad a brúfríd sin iad bard agus Jeis fáidir cúil agus teantar mar fór éileann sin ag bin Jeis glórhar Jeis ionta dar Manach an céadúir doin Emer Smith a eile man gríthe aniu agus Alice Lear agus sin tacta go bheith sí Jim McGurty agus for an buanas teachta ar Manach iad a chur a bhaim ná an Spórt a oscail suas a scóir Emer Smith tá sí Cluiche mar a tíúin sin glic agus tá Lewis aici Deisic for Manach go ríist Málaí Maglainn inis Janta go móid aici siúd Roada ríist de deir réiteoir go leor stopú agus stop chutha leis an Cluiche san céad ach bhomate nó mar sin a Cluiche na Gréine inis agus na Safrún inis ag teach fríd lár na Páirce an ruúthar Janta an sin ag Aoife Kelly agus takeíocht ar fáil tá mé deanna buntáiste fáilte ag Brona Devlin an sin agus an réiteoir ag teach ar áist an teagháil an sin agus stop chutha leis an chlog buile chalagan is cosúil íntrum a ríist agus machasáil for an Manach an sin bommatú hin I ggurí Lewis a chur leis agus an imirt a lachnóma mas féidir buile fáilte an sin ag Ashley na Brand a hanagus teach in san lína lán chúl máil agus na hathraithe sin Janta ag CJ McGurty ar nói agus neart taithí agus ólas aige do bhhainú chundaí intrama é híon fear tógú agus imil fearste ag imirtin níomh gáil fear bhain críomh na hir an lofa siúd an is a chur faoi in ard bó Tugaigh go gasta Jeis inis mas féidir Tarrant ag Marie O'Neill agus sin buaitis just an hanga ag Marie O'Neill tiontu is teach agus anna chúil fáilte ag ban muine glas in sin agus sin tús íonta in san chéad deim momate den Cluiche agus cúlíonnta fáilte ag Marie O'Neill Íntrum ar fad ag brúsúas a ríist ar a cheiceamá Jackar ar Manach fáilte go dearú Málaí Maglainn de honsaí istí sna sala ar hí agus tean go leor stíonn sin a lár na Páirce agus iad a gáil leis na láha Courtney Murphy gumpar na léithreide an tosaí agus Joanne dúna inis dúna na ríist agus sin an chosann sa stíonn sin ag íntrum
Fermanagh to make Janu, Igiri, and Leroyd Chin, Bruce Janis Gestiano, Rod Bachordoi, Veg Janu. Because Igiri Emer Smith Amshu, instantly in the land, Hossi Misfager. Smith or Noi, ik checked them all, Lishon. The Hill Cook Shaw, Hogai, Ban, a win. And Cosorga and Nari. We all are in here at the Seki. Instant Creever, Fad, as the Creever her Fad, Isha, a Chritni, Igbar, and Tabla Scorla, and the Gazira, Dog Crash Daki. Kangas, the Tokiaki. Salakalor and Hallow Hunchin, and it's Buntash Dilifer, Man, reached. Janu and Ishkame Smith Sasta, I guess go Shaw Tivasti, the Limister Seki. Jira Tivum we, then Yachar Golinchin. I know Páirc Lucky Ama, I guess in Stu Ella, Aki, is to here a lar by Renish. Carhas Jahagimer Smith, I guess in Kunshaw, Tosh Chigamoyaki. I guess to my Janu, Kameshi Sasta. Will Tus Karha le Tafat score le Seki here and you locked fake in a bra and shaw over man a Balius Jahan Shaw, the Glenoish and you Fada, Renoil attached to Laku Jantic my me of Blaney and Chin, because he giri Shellif a Conall because one yellow cur stopper ish lash Fal Jantin Chin. Hang around a hemorrhoid buick to Marudgar Ligshe, Rubbugny Smooth, and Emerton Shaw. Achna Rilha, the Huravaimer. Schultes Ja, Dune in a reach, Dune and Janagamaya, Gashins, last Kimmerdoy, Hunt, and Hodges Farile, Ermal Holland, Dune and Gafoil, Shellavaki, Agus, Ya, Vloka, Janta Air. Send him off when you die the Kurgella. Joan Dune and a Stian Chin. Ata Kruhu Galore, Triblage. The interim. Esha is mo at Janu Damas just the engine. Similar galore could Jano Seymour Smith listen Kunchin. We should get it because listen Kunjarna. Because it's near a goal from Manach Clock to Hillishin to Reina or Fad or Holy Mer Smith because he giri. Rutherford file G. Restella. Duchess Jahaki. Lehroj Galta. Jira has Jahan Hawa. Joan Doonan addition scoring into. Every Gamayaku and Tighearnach Cogan Shin. Co-immersed Sky. Emer Smith because he able to Joan Doonan a Feko Ma. Because he brass asked it. And Darna score G. He and Amshu and Shaw Glenoish and you. Anya Devlin. He had Blaney erased it. Because we'll have Towel of Blaney and Shin. Van Leaf Bridge. Who Cusker Halesh. Changalore again to the Maurice because a larger Tony Devlin and Girish in a winch. Kega. And we're Tivlin and Shaw, a torch and Canushin, Dermana. Hello, Crinianish and Tiv Shaw and Fark, Fwyn Shaston and Shaw Glenoish. Fermanagh because he had Contact Galore. Lehroj Kurhashir Aku. Cliana Martin erased. And Ish momentum because Fwyn Yvle Fermanagh and Yen score Ceannais. Smith and ye Chactas Jahar Kursi because here and Lehroj is Chantagamwayeg Smith. Kurhas Jahaki Augustin scored in Skyho Emer Smith. Fáilteach is a Cornell and Shin slash Kimmerdoy. August Crignihe, Highland Trasnanig Emer Smith, Shin scoring into. Well, Emer Smith, August and Darna score Fáilteach and Shaw and you. Agus is léarnar tan spás on, agus an fáising on, go munan si tarfa as. Anya Devlin agus, well, the interim, Plan Acu na Crinula Keela agus Brisha Mahagativ. Sarah O'Neill Giri, Chin and Winch agus, Hitchy and Chinner and Glue and Gull, Strum agus and Rachor, agus and Cartaga, and towards Jeston and Weir Lesh, Chactas Chat. Coming to Kyoto Harshin, agus Eve Titchman Chinner and Talu. Cos Spreha Mahaki, agus Jed who galore Damashi and the Cluain. And Shin. Ian Roy agus, well, Chris Scullion agus Michael Devlin in the Chactas Chat. They're Kursi Emliana. Agus. He had a Togail.
Níon Jalbar bhí deanta ag Emma Kelly ar feadh cura bliana. Agus I bras asta leis an dóid a cuasaí gol am bliana. Seach ginnimithe ag Aontroim agus gan Ion Ceann Ion Cluiche cailte acu am bliana. Fermanagh ar 9 agus Tafod agus Cuaíocht den Sky acu ag go level seo a bell na man. Bua fáilte acu a Páirc Crócaí an nuirí iad an Conall Louis. Agus lethe orga ag an Conall ag an level sin. Agus nína ginú gúil loch fécin a bra bailíos deachan seo a Cluiche aniu. Agus iad bra chláachtaí le takeíocht a thuirt dermána ar lethe orga a Páirc Crócaí. And come here, come here, Sarah O'Neill. Amble the Lanwin Shirai. Togi Gagast in Esh Aontroim, agus Irigiri, agus Animal Holland. Wagu Kevlin Chi, Bra Lager, or T. Veldon Fark. Get the Ibra, Egg Tarlo and Shaw, Glenoish is hit, agus is Lear, agus see Hainur, Gulachahan. Galore Janta, a Wohorg to Chactus Jahan Shaw, and New Foster. Agus well na Gael William a Farste and ye agus a Gagadiacht her son Páirc Vagasmunch agus well the Joku Namra Hundi Intrama Aristella Corner Hogar na Shaw New Janache Moihis Donna Cluiche Insan Hunde agus a Farste Gotchinya Gudran Dalin Kaishil Bontarste Winchinish and Leho Shaw to Bulchistja the draw Maria O'Neill Chimneche Gafir White Egalina Lan Khul agus Keela Carabog Janta go mai Bogan sin. Tá sí tóga galore Ceannais agus Girir Emer Keenan a wad Páirc the Yanoan sin. Tráchtaire and Shaw go Aoife Kelly. The Hunsi Anish. The Hunsi Lehi he and Janta go mai Birch Bulcha Aki. The Takeíocht on Verum Marie O'Neill agus asta go Lehi he and. So sin Janta go galore on Neil. Agus Tincha Mahan Darna Foril the Aontroim Beja Rainey's Faran Shin Olar the Hunsi na a Horch to Maria O'Neill agus Rudda Ibru Trasna os Cornachul agus Bruce was a bhí Aontroim mar a Kikama in Amach agus in Spás an Ish Dermana Chartan Tossi Lesh agus galore Fashinger and T-Shot and Fark the Keela Carabog Bog fwy frw agus Cluiche galore. Yn dod to Shelf Coniaci agus I gyda brwfryd an Gramwyd yn Sky hen sin Janta agus G Hawu ag Aontroim. An bont hashtje, tugar asht ar mana agus leitse go fearwai ag Naomh McManus. McManus agus Shelf Trasna ish na Páirc agus iad ag Jack Fried Barrett go foil Shelf eki Ceannais caiisi bhí curum off a dúda sin ach well. Rachel ra, grú tarrant Janta argi agus I Jack Fried. Agus ag Tráchtaire Ashton Caxir. Agus well dóite Emer Smith and ye fásta deachan san Cluiche. Bheith a chur argad ar seo. Agus Danny Sean na Fernye a Chochral Moon seo ag Glenoish. Agus 3-1 si dhéag. Go leith le gáil an seo ar a chlog. Smith óna láha an éirí seo. Agus rístela. Ní churann sí mór an cuaig leis. Líonn si siar ar a leithráid agus teann sin rud go tóiste a thar an trasna. Agus sama galore an stíl ataki ó hiú na kickan na sira de. Aontroim gurí brisio maithag na tíhanna. Gan sin ard san air agus Jackar sin a winch. Buinte ag Gerald Keenan. Agus McGlinnick taco lehi. Lisa Maguire. Agus Fermanagh Fried na láha iad go mbeidh Rockdale Fried Aontroim Jana go mbeidh agus bhála de chosantóiríonn sin Catar agus an G-Haú Janta acu Tá Birch istí in san nehalad an Farc acu anis sin ruthir den Sky ó de Hunsi is léir áfá go bhfuil Fermanagh gurí stop a chur leithí agus go dtuigeann sin an contar tuaineann le de Hunsi agus I ag teachtán tosaí ag puntir bí Aoife Kelly agus Curthestia ag Aoife Kelly
Ten stop sin na chuirse le de honsaí brúfríd iné ligins dar mana. Yálín a chur trasna na Páirc inis de Chosantóirí. Gus cai intrum gona ríist agus a géirí rudan teagdala a chrúthú Domhnaigh Coleman a fuair. Cooling den Sky in San Cluiche le Ceannais agus í brúfríd. Aoife Kelly. Kelly dynnu dyn y hógni at y gymmers le hiantrum nach bhfuil nim líana jeag de íst. Agus i híana tanné an cic sír sin a winch. Agus an réiteór ón an yell. Ag towards Jashalla de Roinn Devlin. Agus ní fis bhfuil se seo tíar a tíomh muid an Limerister Seki. Béir ar mana bheith cuarama an cinn seo beidir ag tiitmas tea ísio. Devlin nish. Sin seolta is tea heici agus an cinn sin a go Haran Trasnan ó Brónar Devlin. Han kick sír fáte aici in sin agus well thug mé céist fan Limerister a bhí aici agus is léir go bhfuil galóir ó cuachtain san cos sin. Agus hí le beidir deag meidir eile aici agus í tuairt faoine deisne. Deanta go mhaith fermana sinna brúma Aoife McCabe agus sin past an Sky curtha is tea. A gísean sin iad barad inis agus Maguire agus inil dochreid de aici. The gumper sin a bh tosí Jersfáin cool inis der mana beidir mas féidir a Joan dúna seo chu trasna fermana inné an léagar sin a hógáil agus cosins den Sky histíon sin imróí inis hartar an léhráid agus mi áil leofa cos leis an léhráid ar an talú agus well intrum a gimpíon sin gurún léhráid sin ag prabú ag an réiteór Mastra cinse de agus tóirthaigh sé Jashalla Deemer Smith. Bhí buil agus deis ar fear bommante agus intrum ag brúfríd agus Joan Dúnan an intrum go mhaith hen sin an Cosantóir ag chu hartar an léhráid. Agus deis ag Deemer Smith iad a chofmú a ríist. Agus a ríist eile an stíl can an Ciarna an úsa Jackie a ríist. Agus an cathrú cion fáte aici inniu. Agus Anya Devlin. What a wine agus a géirí imróí a clinne le chéile den kick amach. Caihín cool baire agus na imróí a bheith ar an lechan na Ciarna agus níl sin ag tarla dí intrum a lechar na huaire. Jashalla dar mana agus Lisa Maguire a géirí Smith a bhailú is tea. Smith a dena go fear white. A géalú amach an gramlú teach is tea. Well, mala cotha arthaí. Agus an réiteór ionta díon ar na céimena an seo. Stocha go caihí na himróí inis go a daithí ar an dóid atá an cluiche as dúrú ag a réiteór. Táta go fear white ag Domhnaigh Coleman an teach amá leis. Scóirí ar intrum. Jesh inis ag Pierre Brian Brúfríd G Hallwood dóid deanta agus ráta ebre den Sky ag fermanach. Agus níad barad a bhíad a cosa chu leis ceflis den Sky ar a tíblína. Agus CJ McGurdy his an sin brass hásta for dúda cursaí. Agus an dóid a fer an segus in a gobar. CJ galore his fuoin ar an tíblína. Agus well is léir go muinean Nimrá atá faoine stúr soltas an tríon eile chur an téir fáil. Agus a rísteile do honsaí leabhláidir is tea. Bó an sin agus sin past an Sky churtha is tea a láha sin iad bardaríd Spórt in Éideann Sarah O'Neill. Agus O'Neill a deanna go mhaith an seasamh an airde. Ag sin an cosantin sin ó Sarah O'Neill ó muine glas seasamh an airde agus gan fála hórtin sin. Anya Devlin a rísteile tá teachta Ciarna a úsáid a rísteile ag intrum. Caiisiad ar lig bógú ag am amháin agus an cool baire agus hí an tíomh seo an fác ríis faoin seastan. Tá sé buinte acu an sin ag faoihrú Birchestí is na sala ar trísa Melon ínta a gríomh teacht an tosaí den neart luas aici. Agus méiteór mí háasta an sin le Aisling O'Brien. Melon a ríist
Banleaf Bridge. Reistella, Lewis, Eintaki. Agus he able to cut his far eye. Rakila Carabog. Bogan got her ash agus cousin Gianna, Spwassens and Lar, Masfedger. Churgajin T Valor and Fark, agus Duana Coleman and Yeshan Anna Gamoy. Ruher Friesian Lar, Jantug Meav Blaney Leshnir Shaw, agus the Reistella. And Rachel Chartamach is around. Barria came in a Tokyo reached. Austin and Shaw on Flua. Agus on the Rachel. Gamaleshkal on Luck Fecken and Shaw. Toki get it in agus for Mana. Here Courtney Murphy and Chin. Buick Wushi and Kunchin Rash. In a shell of Bruches, Ceannais, Drum Maguire. Cluiche took into Maguire. Piece of skiller, Doyle Maguire, Tighearnach. Was he got a Jack Chunto was Tighearnach Jassog. And Jig Shaw Creek. They get Jerry and pass Brunter Rash to Sarah O'Neill. Piece of skiller, Doyle Weimer Smith and Chin. And on Corp usage, Livingston Leithroyd, Rockdale Rai, Huggins and Togal Shin. A rinch here in Leithroyd, Ian her fad is through on the Chucku, Shinna the score. Stop, Leshin number to reach. Huggins and Clugarag will share one with chess, kid a second Faka. Inson Kedla Hanshaw, Jashik the Hemroy, Ishka Glakur board. Kedla, Harvest Saltwer and Shaw, Glenoish. Shea Funche, Fuache, Igfermana, Cool, August Trikin, Fuache, Igintrum. And Cool Shinnig Chact, O Maria O'Neill, because Anne Chulavion. So get giant moment to Cluiche. She'll Brunter Ashter, Mana, Huggus Jashell, the Maguire, Leahy and Maguire. Mohanchi will cool like a score on his ear, Tijimus Jones. Oh, just how much in Tierra. Rinnan Lena, Terry Janet, Maguire, Bruce Jap. Huggus Toga Galore Kashnek, Toga Gortu, Huggus Karhi Shishin. Buru, or CJ McGurty, Huggus and Lug Buanis Giocta, Kian Connor Chamoy. There's Emer Smith and Niesker Huggusin. Prio score late tag for Manach. Agus níl si giri Isha Gaile gimach Domhnaigh Hursey. Agus na riera Anya Devlin. Agus Conall Aontroim agus galore brewer who giri and kick him up. Shinna brew ma agus Shelavail. Agus be Robin shook the ras Tinchin instant Shomer Fest to shake Michael Devlin agus Chris Cullen. Agus giri Badger. Lorge for the Commentator and Páirc at the Cool Byra. Agus Shasher Octor Testi or Cool. Devlin Agus Scullion Agus well. Jesh and Ishton and Hemroy. Gol Agus Thrower Heil. My Henrod and Bull Bushin. Was Emer Smith Abel the Lance in the right. La Cheston Shin for when you kick Pinochet. Sharon Shin Emer Smith because he brew freeze to make Janu. Because Keshna Achar Ern Lina Lan Khul. Jeshin Ishaki Fermana Achar Huntossi. Cool woman Chillagal. Rishella Chantagomoyaki. Courier Sky Higavan Shaw Ni Gul Agus Daihead a shocked Gulin Fuacha Aki in Rinachar Gaji Shaw Umlina Dochreds er Fad. Is he a Curlishin reached to new? Shin these far away from Magazine Brishow Mohanish. Manach Bruce Lewis Lechigamoy Agus Molly McGlynn and Ish Friedel Lar Past Tuggy is Jairi Shellavailer Ash Shella Fuacha Gifa McKeeb Tráchtaire McKeeb Arish the Huntsy Agus Faljanta and Chin Bunt Hashti go foil Eig for Mana Agus Lisa Maguire Schultes Jahaki Agus Shin scored in Sky Oh Lisa Maguire Tashi Gadgel Chinish Agus a Kerna scoring in the Killa Agus Ann Chasma the Shinson Kedla on show Ovan Deragonula Oh Emer Smith Some galore Aontroim Golden Rud Ceannais Agus Heelha Badger Gamel Shirigiri Agus Gamel Plan B Nuke and Usajaku Done kick him up Tashi Fuacha Agus Wincherish
Intrum agus Cluain Máirtín agus inis foiineh lá Shelf amach go McGlynn agus Cluain Máirtín a ríist Molly McGlynn in Tiernachs a matúlar na Páirc Jess scór le Edger agus 3-1 mit le gáil gan Shelf sin ríthhaachta buintear ais ag Naomh McManus deanta go maiid a chachailte má an skill a ríist Eois Smith the Roinn scored a year Intrum inis agus Fermanagh Hunt-Hussey buntáiste lá agus McGurty hiasfuin an seo a géirí ar mana brúsúas agus brúachar Intrum a géirí teachta má leis an léithroid agus Intrum le trúr stíon san leathallad an Páirc in golóir le Jaanú acu agus Jackar rothú brú má Anya Devlin cúpla le brona tá mar chaptain na Fernie agus Anya tanné golas te mar chúlbaire acu ban agus tahiaki bheith mar muí as na chúl agus sin de brunta ráist agus man cógan sin agus Jess sin istar mana brúfrís Jess beidir fanne scór eile dúna in éis agus sin carthas te agus ar 4-8 agus míáil hí bhí an rúthar deanta in sin Eois Smith agus híl have beidir go mé an cion sin Caitias deatha drá Smith agus héite go mar fíorhhaid ach 4-8 leile der Manach Giri the Huntsy Amshu and Shaw agus well he lemnus deanta an cion sin a gabal do lans na right Aoife McKeeb McGlynn a ríist ag tuairt réid G Friedin Lár agus sásta go ráist go Gian Lár agus Eois Smith a ríist Giri an spáis sin amsú a Steve mas féidir Bóg agus Shelf an eisiau dúnan comport a chur an léithroid Martha Lisa Maguire Intrum agus galore crinne inis is tí acu ach for man abal de brúfríd agus an cion seo seoltas te acu agus teacht an chúile Maguire tí go gastar an cion sin agus an cúlbaire ag teacht am haine Devlin hon an cion sin a glanú ar hiúil Bhí contar tuarí seo an Eois Smith ag glans an raile rúthar seci Tugi gasta acu Aisling O'Brien agus Naomh McManus ahan duine de Intrum ach duine óháin in san leaseo den Páirc Bóg agus lá ionta in sin ó Aisling O'Brien Fermanagh géirí rud brú Friedin Lár inis agus an dé seo teachta se dúnan agus an dé seo crin agus tháinig trasnan an tríthú ceann fáilte ag Joanne dúnan Jackar galore bhí go lór Intrum is tíon sin a bhí sin abal de golfrís an lá an póg a beag spáis sin a amsú agus Joanne dúnan amsú ag jeirú an le agus tá si né brú Hunt-Hussey le 3 chólín in san cluiche seo Devlin a ríist agus is féidir Intrum Shelf a Conall agus scór a ail sula déanse is deach na seomra festis trocha second go dtí an thuúlar an seo a Cluiche Rúthar ionta deanta ag Aoife Kelly Béorthú éabhagu go gasta agus banata iad a hunsin íana na trísa melan Friedin Lár na Páirc do Huntsy Tíomhleathí do Huntsy Birch na Salarthaí agus G Halú deanta Ba iarach deala aici agus seo seoltas te ach rís deala an cúlbaire Anya Haran agus buíochan sin go bhuairsaí an dé sin a thógáid mar bhí sé istí ag na chosa an sin agus fág an sin mar sin an Shelf ag Fermanagh an sin ag dearú an céad leatha an seo agus iad san buíocha sin mar bhí buíochán agus de Huntsy ar an Huntsy ach fág an sin cuasaí ag leatha agus na himróí ag teach le chéile ar a fág le golas te hic na seomra festis gur Fermanagh atá Hunt-Hussey an seo ag leatha tá ní golín fáilte agus an Intrum leis an cúil sin a fuairsid in san céad deim momente den cluiche le cúil agus 3 chólín iad san na Hussey ní sciiste in san cluiche seo ach de réir a chéile thóg Fermanagh momentum agus foiineh agus údaras ar in san cluiche agus iad a golas te hic na seomra festis sin agus iad
Cholín Huntosí an scóir le hama anseo ag gluthe Ceannais na Sraith rinne cethir anseo ag Cluiche Aontroim le cúil agus Cholín Fermanagh Huntosí le Cholín nígin in san omlan ácasan go muidiráist leis an darnaile in dhéon bhrisú. Agus Jesh Lua agus Fermanagh a brú fríd agus Joan Dúnan leis an céiríar seoltas de heici agus sin chutha háin trasná má handanis agus Gé de Hansaí amsú de Hansaí a scór na chúil agus seoltas de heici agus sin Cullen den Sky. Ó Lara de Hansaí í as de Ceannais mas féidir Tarintseir ag Marie O'Neill agus sin buaites just an hanga ag Marie O'Neill chuntuas te agus anna chúil fáilte ag sin dúchas de heici léhraid galanta díarthas de láha Joan Dúnan agus sin scóirínta Ibri go mai acu an daithir ar an léhraid is teanta go mai ag Smith chuthas de heici agus sin scóir den Skyho Emer Smith Fáilte sa Cornell an sin slash Kimmerdói agus Crixie agus fáilteanta an sin buntáistí go fáil ag Fermanagh agus Lisa Maguire seoltas de heici agus sin scóir den Sky ó Lisa Maguire tá sí Fermanagh gé rud é brú frídin láirnis agus an dé seo teachtas de Dúnan agus an dé seo crin agus háin trasná an tríú ceann fáilte ag Joan Dúnan.
Ladies and gentlemen, just a reminder that the Lidl marquee is open behind the Jerry Arthur stand, as is the Cluiche and Tiernachs shop.
Ladies and gentlemen, an engagement ring has been lost in the Jerry Arthur stand, just below halfway down. If anyone finds an engagement ring, please bring it to the press box. Thank you. And Shaw go Ceannais na Sraith Rinne the Chudge a Lidl and Shaw or YouTube Sport Tighearnach agus muid teach beothagah ó Páirc níomh Tiernachs Cluiche agus mar sinnde na Firne ag teach má den darna leathan seo is iad for mana atá an tosaí le ní Cluain in san Cluiche seo agus muid ré le túsa chuir leis an darna leathan seo iad sin an chud is fearr den fiche bombate Ceannais in san céad leach an sin agus Naomh. Sama golóir níor scóráil interim an sin ó Peter Hartfa bombate dhéag in san céad leach. Cúil fáte acu agus trí Cluain ach an í sin stop na fuintí scóirla agus fermanna den chuide smó a Jimmy Hantosaí agus buíocht an chuide smó de Emer Smith agus contas seice de sé fuinte. Shoulder Ryan seo agus an darna leach tosaí an seo Cluain le fáile má cé hógus an córn the Chudge Rinne an seo agus Kivlinch Ilarna Parka the Hunsaí is tí Iantar McGeary mas féidir láfa iad hí na Haran Shirasht in san Cluiche seo I fuinne bhlácha in san céad deim momente kitchen tónas cursaí in é sin agus well is cos beidir de Hunsaí an sin ag tógáil górtú grimme an sin Shellah Ilarna Parka ag Iantrim the Hunsaí is cosol górtaithe agus rud a carráistí in san grimm sin Sarah O'Neill agus an léróid curtha drasna ag Duana Coleman the Hunsaí an sin sínte ar an talú an sin agus tá mé Janu an seo go gurthaí an réiteoir ón O'Neill stop le cursaí le ligas de chóir leis teachtas te agur á le goráil le cursaí Iantam sínte go cahra déige bhomate agus Shellah ag fermana Ashlyn O'Brien agus Neart Lewis ag brúfís teanta go fíorhaith an sin ach rééis Shellah bariad cos ceman a tócaí agus an réiteoir ag go le bhaim mar sin aniu Shellah tugaí arás an sin de Aoife Kelly an tógan a charéis níl teach níom lína déag dúís Neart taithí aici Luna Club muine glas Aine Tuberty agus an brúil teachtas te a bhfuir mana an ddíhalbú teanta rís Ilarna Parka ag seolta maithaigh trí am leis bra le hí go ar an Hunsaí agus na cosa spréo má Shellah cailte a buinte ráist agus bóg Janu
Anna Irakti stopu the Hunsi Arash to reach Rawani Duana Coleman because draw Chagwalash Melon Irak as well. Hunty sheet, Bull and sheet. Tivna hanging in chin. Because Irakton chin Badger the Jogolehi. Chuntu and Jasa Ogan chin. Chin Mahar 48. Because Namuelash and Shaw Griha a chak the Chaharisht. Because Gorduella. Karas, because she do Anna Coleman. Now, because he brew freeds and she giddy torch when he action. CJ McGurty. If brass asked the Lishan Doy at a Ferran Segason the torch when Duhlan Shaw and you. Or no. Farnish a Curfwee a Giron. Because the Fermana, the Yavli and us, Creeve and the Heron, bunch of Akko and they're and Kulbair Anya Haran Banata Blina Estradish. Agus there was a goal and Funyev Gafoilaki Ban at the Gubber Morliactor. Agzi Lefermana the better score blin on this Monish. Rena and we Asagor and Kuncha Ard Kurhama. Agus Jacker and Kunchina Hosh. Agus Maharan Tivlina. Clean Martin Gary Shellavailer. The Hunsi agus Gan agus Asperana on G. Speg and G. Duana Coleman. Avalo Saga Cursi and Chin. Anya Tubrady. Eat a chan. Agus Togan Shishin Buntash Jug Zimri and Chestia. Galawa Fermana. Lisa Maguire agus Chagwell Lesh Lesh and Custer Atalu. Took a rash to reach the Tubrady. Interim agus Dinja Wine is Tihan Tussi agus Yitsaste Ea Conall agus Anya Mahon Van Gleneve. Reach Lewis Curhalesh agus Teresa Mellon Bandy Bridget Brew Free Andrew Herjanta Aki agus a race tella Bara Kush Kemen Toka agus but why Henrod Ve occur. Is Janu Contas, then can you shin at the Janta and you again Rachor? Agus Lair and Tam Shin and Cart or Fadega. Tres Melon Giri Brew Freed. For Manach Chak them up. Agus McGlynn, larger Freeds Larna Parker, Moravians and Kedlia. Ashton O'Brien. Hug McManus. Rorter, Dim Rory Brew Freed and Ishtar Mana. Agus stop agus interim Jana Gamoy and stop her agus in Shellef and Winter Ashed. Emer Smith agus he Giri and Shellef Amshoot. Shellefanish Iggy interim. Aoife Kelly agus Takiak Dunn Omi of Mulholland. The lower splash is DNish. Mas Fedger and the Cole Jones show Hogail. Hudnak Fedger and Lan Cooley. Kira Clark and Jana Gafir Why has Tianchan. And a Kunchina Winch. Agus Jashinish. Michael Devlin agus Chris Scullion. One of the horses chat. Nico Jones is replaced by number 17 Laura Agnew. Number 14 replaced by 17. Laura Agnew, Noni Breach, a chak to Ceannais, Nicole Jones machine. Ig Michael Devlin agus Chris Scullion. Interim Bruce and Kexia Shaw. Because Bear Mana Shinawalk in his sketchy. Because he get a clean Martin Amshoot. Jacker Galore Doy. Go into Bruce there. Jesh. He get Trees Mellon and Ish. Interim Sass to Goldfried's Larna Parker. Leroy Chin. Exkerud and Halu. Because go 5 flock on the nation of Yogini slew here. Mulholland passing into his chat. Interim Brew Freed and Ish. Because Mellon agus. He got him off. Because he may better to hit a cook or if I bomb it. Because the Muir against you for the shin. Agus a good Jerry. And can you janta and shin? Ahruella Lejano Egintrum Idr and Dallin. Agus Elvin Monaghan, O'Glenavi. They checked the chat in our Chief Kelly. On the Aontroim team, number 12. Aoife Kelly is replaced by number 18,
Monaghan. 18 for 12 on the Aontroim. Agus na harthe sin de agus rubig funne agus stoithe misna de ar intrum insan darna lehan seo sé womache immerthe insan darna le Ceannais ag brona Devlin Iarach Sholta de Hunty Giri Lava Cluiche sin an capo a stían sin deanta go fear waye Courtney Murphy Banata fias a hog mena díist physio ar nói agus ag léirú canasiacht ionta hastían sin for Manach haríiste agus sásta Naomh Burma Cluain Máirtín deanta go maiid an bard a amsú agus inis brúteas te dro McManus agus sin capo ionta deanta Igníomh McManus in Spás and inis gosco suas McManus lehi hían Giri chontúas tehar an kitdag agus an fáil deanta orthaí agus de hirve an ruúthir sin deanta and she buntáiste agus kicksír agus an immertin sin Óníomh McManus brúfríd agus tóirn sé deis agus an cé deis don darna lehan seo de Emer Smith. Agus Smith agus an gí sin ag séú is Ceannais aici I gur sin a hóisinis agus Jackar galore agus fanna sé tíomh síd an immert ag Jared buntáiste fáite gintam agus Sholta is te har an trasna an sin Cluiche agus Ocras léirithe stíon sin in san lína lean tosaí ó Lisa Maguire agus í abalta peicú suas ón kick a thóg Emer Smith agus sin a chréicnú har an trasna Fair Manach mar sinnde agus iad ag brú ceir a fuinte gláán an tosaí agus fragradí ar intrum scórdí a thuinis mas féidir agus an bhlocáil agus díthú deanta stíon sin ag Joan Dúnan Simon galore Brona Devlin ag teachtamá in san céile bhfuimiidir agurú an limistir aici tóirt faoine deisna seo takeíocht na githe aici inis in san darna le agus an captain a Giri splódar a chur faoi interminis in san darna le chun sin bhí sé fada galore ag tin sé amach agus ar fóraí agus tá duine a dhí leis an Cluiche seo thugáil den bhainneal díantram chun tosaí ach go háirithe agus an jobber dóid deanta ag Courtney Murphy go dtí seo de Hunsaí a chunneil ciúin ach mar a bhí le hiantram san céile Jackar ébrúma ach teanta go maiid Aisling O'Brien beag buide ach cróga Ceannais Cluiche ach dínta fríd na Páirc Cluain Máirtín G Halwer a dóid míomh blianaí ag teachtas te blianaí agus trid láidir as tíon sin agus an cinúil sin a gála for Manach agus ruí a gáil a drá na glasí inis deis fá hanne cool ag Maguire saoil den scaid an darna thuirnis chuirtha se agus tin sé mar fóraí agus tála hiantram Maguire teacht fríd deis glórach saoil den scaid teanta in sin hiag aine Devlin an darna hiireachta sin a bhí acu ach tin sé mar ar fóraí le go dearú hiantar an buich go deithe sé sin amach agus nachríitní sé san chúlann sin sin go rífa a céab a bhí glanam te steachar cuasaí agus a tastí a ggéir rudaí a chur a gáil gahan rud a gáil a drá for Manach inis in san darna le harísteile deim momente den darna le immerthe agus Emer Smith a rísteile Gcónaí ionta Cluiche ó hiú réana agus daoine cearta feicúma ach an éirí sin Malach a rístarthaí ón Tráchtaire agus tí inis tá sí trid funne na léithreide Aontroim ag brúfríd na Páirc inis Trísa Mellon mar ré ach Marie O'Neill sásta go leithí hían de Hunsaí inis de Hunsaí Giri daoine a bhrúas teach an tosaí orthaí go fáil teileh agus buntáiste aici Chucky an réiteoir ráis fan a honne agus de Hunsaí inis agus tá sí sásta seo thuirt sé ríist tá sé rághfuil an éithreid sin bug agus Conall ail
Skillnar dói go réitear na bhfuil an cinn sin curthas teaige agus réitear Beidir Pelador siar sa leach amhaid agus cead a foiinte adrathú de jogúla hintrum rud a ibrúma ón Kixíar seo a bheits ag Maria O'Neill Tafadínta aici le linn na Sraithe cúga sé déag fáte aici for sí coolan san chéad lea sé a gásteach titim gerid contarteach for Manach Jana go mhaid agus McManus sa stíon sin agus Jana go fíorhhaid aici láidir ag teach amach ar an leithráid pas cosise den Sky curthas te a dro Aoife McCabe ach Aontroim agus Sarah O'Neill ag brú fríd Anya Tuberty Cai siad Dinne ceart amsú ag a Jeru an seo agus Animal Hunt ag tiontú rás go láir na Páirce Nis Maria O'Neill fríd an láir Shella Facar learlaci Duana Coleman Scaran sé machanis go Monaghan Catar Harder hí agus ag a Jeru mí áig nachas dóithe agus Tarrant Jantar ar hí Aontroim buíoch an cinne sin a go leo agus tuair sé deisní siimplí inis de Brona Devlin teach Trasna agus an cinn seo thógáil Devlin Jerfer Seki agus cúpla Seki Anya a den sna chúl tuair trín de seo Creeknithe Haran Trasna Hey Brona Devlin score VDE ag Aontroim Brona ar 9 a thóg bliana muí as an féile a chundé an nuirí ban at a comasa leis an chaman fósta ach a ráist ag feimnú go mhaid í Aontroim le cuasaí Peile am líana drochaic amach an sin ó Anya Haran ach an lína lán chúil abal a dílaí leis agus brú amá leis an leithráid Barrett sin teanta go fíorhhaid sin iad teach amá leis an leithráid fagar learlaci ach a ráist agus Tarrant ar an lámh teanta sin iad Barrett buíoch go bhfuil déis a rís ag for Manach Aontroim ag brú suas agus í mar cínan faoi bhrú inis ó Trísa Mellon for Manach bra chombarta ar an leithráid agus ráta ibre na Skywoocha Rihanama an daoine a churastea in san áit ceart ach sin a ráist an láha míomh bliana Aontroim a géirí bheith cuaramá leis ach Trasna go Brona Devlin agus Devlin inis siar in neasaici híon go leor spás inis in san neathela agus agniú Onadí a hanagus deachan sin de honsaí ar fáileann san láir Tarrant Janta be buntáiste ag Aontroim ach ligan an réiteir de chuirsaí go lerá agus scór an sin d'agniú agus scór íonta agus scór VDE agus tá réir chéile tá siad ag tritará sin san Cluiche seo Laura agniú a hanagus deach agus a chréicní an glúiseach sin Shella fáte aici hon tosaí agus bhí sé an chun Shella bhailir áiste ríist agus mar sin de fagan sé nach bhfuil fuinte idir na feirne splódar inis agus fuinneamh le Aontroim agus trídíanta an sin don leithráid agus bhfuil créideann muid Aontroime agus Anya Tuberty grú an ceart aici agus an réiteir golda sin agus Brona Devlin inis Mr. Silva go dé dhéanana sí siad á tríon san Cluiche le Ceannais rud é brú amach bhfuil nó gé toirt faoi a taisí ach sin a teacht ón tíomh muid den bhrág de honsaí stíon sin agus sin buinte ag i Jeru an cún sala ag a for Manach Barrett inis anrúthar Janta aici teacht fríd an láir agus brú Janta ar hí rístela go leor stop curtha leis an imirte rístin san darna lea cúig bhomte le déag le gáil in san Cluiche Ceannais seo de chuid
Lidl rinne cahar fáile má cé thugus an chornig Jerovan le na fearne seo agus for Manach chlachtaithe le corna hógáil críomh hóisiir na hhéir an buinte acu an nuirí agus intra mar nói dí caiilethe an nuirí so mar sin de an dá an is dóithe gáil balla Hawain agus balla heile ach tá réir chéile am líana tá intra an fiásaí agus cuaireachta skyhacu agus is sin géirí sin a choneal a ríist inniu ach bontáiste idir an dálan na Manach iad sin na tá údras a chanéisisin san Cluiche seo tiontuínta deanta gífa McCabe léhráid just tíon sin ag Joan Dúnan agus fáil deanta orthaí agus Dúnan agus an chluisteach ar fáil acu agus skillna ionta heici í géirí tiontu istea trí chulí neci an san chéad lea ban a bhí an muon an Austrail ar fear piasa le Essendon so ha bliana dí agus léir ag buinte an táitnamh as bheith ráist agus a gimmar le chun de dúchas seci hían agus ban an muin an turvás rihan am an Smith sin tóga agus sciopí aici agus bha sílim go nadhaíonn si hían beidir gur ceart tóirt faoi níireach sin í hían ach do bheith carthamtí tan gí sin ag séidú is Ceannais aici agus sin dúchlanach go leir sin a hóis agus tú géirí tóirt faoi ceiceanna saoire ruiríonnta deanta an sin ag Ciara Brown an Sheriff a choneal géirí blú ará ach for mana abal to stop a chur agus mrá chundaíonnta me ag teacht fríd seo iad fríd Lárna Páirc agus teagháil cosise an sin agus Steve McManus an sin buíoch Beidir nach bhfuil carta le léirú an sin áhrú an seo le deanúig for mana Sarah McCarville ag teachtastea McCarville ag teachtastea agus the interim tá Carla McKenna ag teachtastea agus a gimach má Sarah Mana tá Aisling O'Brien a bhí aonanta in san Cluiche agus teag gomáil í híon brasáasta leis an dóid agus an tionachar a d si híana a chuirsaí inniu agus an áhar an EJ ag teachtastea Carla McKenna ag teachtastea an áid Duana Coleman is replaced by number 19, Carla McKenna. 19 for 7 on the Antrim team and 17 for Zidar Dallin, Shella Buinche. Ig Fermanagh. Ceannais McCarville Tinye Teachtas Jahon Vinche. Arash Naomh Cluain Martin. Siad agus cóimirt Sky is léir an obair deanta acu ar a fáic tréanala a duine acu aonanta cumasach ar an léithráid agus sásta pásna a chaithúla cíala daoine a bhógúisteach ag spás pás curthaisteach agus a géirí Smith amsú cléiste rís deanta aici ag Emer Smith a drón a chuil Smith leis an iarach Smith blocáil deanta agus a ráist an bhaintáiste Carísteanna Smith a goal fríd Cara a stíos na salairthaí agus an rá sin buinte ag Smith iar a curthaisteach agus iontar maríist buíoch go rúis an abalta stop a chur leithí ach na cíntach an cumas a tarthaí agus an luas agus í tiontu isteach Emer Smith agus tá mé omlan cinse de marrad go róla heid blain bóg an seo aniu go méo Fermanagh MES Rarc an seo in san Cluiche tosí na gháile de mar gur sin acu sílam go siad char a bheith conta seo mar airn Cbí crítnithe ag Emer Smith Arntrás ná éis agus coníonn sé an scór a gimicht de réir a chéile agus bogan sé Fermanagh Conall an tosaí agus tríchan adrathú mar sinnde she symbol the jogu le hintrum an anga chur ceol an seo Boganish Bishis aasta to make Janu can get a hoga janta akiak restala
She go foil, Sloan galore, and chin den a hemroy. Me have been Sturu Cursi is the chin. Because apple day woke up Mahadro, Naomh McIntosh, and when you glass the Ristella. Shasho, owner and chin, own club shin, a Gimmerton Shaw, and you. Agus Courier than Sky Hawko, Instant Conde, a hand creep, Buncha Alco, Fihi Sahin on. Shin G Halloween, Agus Rata, or Doy and Chin Rata, Iberton Sky, Janta Gimmer Keenan and Chin. Easton McGuire was he free through the Hunty Chactus Jahar he and Chin. Agus McGuire, and can you Chin Fwacha Aki? Agus an Tau Lehi to make Janu. Ní moment to go. Agus Gafoil galore. Le Hemmerch agus Le Gollins and Cluiche Shaw. Ní fis Gafoil. Camel one corner goal like Jerwin Le. Buntasha Ega Bomacha. Le Fermana. Evin Monaghan Ban Glenave. Jaga Conall Lehi. Agus Laura Agnew, agus Agnew a Hanagas chat, own venture, and Ian kicks here, Shinna Winch. Tiernachs own venture, Hanagas chat. Agus when you're a galore, torch we near a show, Ian. Ellen Master Gear, agus Schultes Jahaki, agus Mahar 4-8. And make Jano, girl, and can you card, Jantaki and Chin, torch we near a chin. The Huntsy and Yerella, a Horch G and Chin. It's better Garbar. Shinianu. Aspascorna. The Inter Fadden and Cluiche Shaw. Well, I'm cool by the chat tomorrow, Lera. Come in, Leroy's D, Masrodeg, Woltigri, Lanoich Rai, Lecla Pella. Agus sin attack Ianish. Agus well, and skill on one as George Foster. Car Jira has Jahan Lawasaki. Intermernoi, Avesagiri, Agus Tagiri, Ruddy Yawaku, Agus a Conall goal. Salah has the engine, Agus the Hunty. Like Tohoj, Naleho Jamahan Shin. Shigiri Shin Awaku Gasta and Shin. Again, Rachel Agus Simmer galore. Can you invest Toki? They going on the Ellen Shaw. Agus Tashe. Again, yard Kaincha and Shaw. Agus well. She don't go take it goal. Agus Carta Bui. A Hashman Shin the Kira Clark. Agus Clark of Esagolas Chat. Hig. Bucks a Paki and Shaw. Agus Fagi she Buntash Janeshla, Intramanish, Simul galore. Kira Clark, Bandacola, Galkblin, Jagdish. The Gimaktas Chat. Eder and Dallin, Schultes, Jahag Devlin, Agus in Kyon Shin. Tosh Jigamoy Heki, Agus Haran Trasna, Nick Brunner Devlin. Jantigamoy Heki. Agus Mashin Fag and Che Ruddy, the Simul. Ya Hulin Adruhu, Ark moment to the goal, Buntash Joe Hugh Everett, Egg Interim, Agus Nish Kaisha, Fat Bruceus, Agus Dini Alano and Chinish. Does she name up Donald and Shaw? He'll have Grushit. Commotion Sass the Dini Fegusus Dinya Rinya, Kabi, Fachako Larna Parker, Jesh Badger for Hunya Cool, Facha, Agus Schultes, Agus Bacha Insananga, Agus Alehesta Cool, Johnny Feko Mahanchan, Evin Monaghan on Tivaler than Fark. Agus Shin Kundan a Chul es Jesha Vegas to Glenoy Shemlina. Agus Jira Hun kick him off, Watcha. Agus Bwacha Jahansananga, Agus Cooley into Agus Anish, Tay Intram Huntossi. Oh, Jir Saw. Vishinner Doi Marchuler Fat. Rudder Weiner in Chinaki, Nuravi, Shell of the Lehro Jafacha Aki, the torch for Nirakt. Agus Shinner Inchi. Agus Chris Janta Ernanga. Fermanagh Haneshi Giri Fragger, Jira Horcher, Shin Emer Smith, Shin Chuntut and Sky, G Howie into Larna Parker, Intramanesh Momentum Agus Funyav Lofa, Eric Brufridge, Leroy Schultes, Jira Hedro Agnew,
Beshi San Cornell. Agus a giri chacht them all lesh. Lehroj Bruntama. He ban a fur uncle. The Hunty Sasta. Ruddy a will you. Lehroj Countess. Jahadra Brunner Devlin. I got one much Jerna. Fagan she and Lehroj Lara. Gabble the Cussack Lesh. It's Jasinair. Mas Fager her Harn Trasnan. Rudgar Fager and Shaw Badger. Namuira Gunker Hela. Mahar 4E. Lucas. Stop Lesh a Clogan Chin. Doch sem goeler is. Doch reiste. Agus I Badger. Fehemeder. Oh no goal. Agus for Manach is agus Ahru Elegante Aku Emer Keenan. Gimmock the Maho Cursi and Chin. Aaron Murphy Chactas Ceannais. Intermaneshi Bruce Usser the Kekama. The Bontashilo. Now Janaki Jarman for Chin. Haran and Nish Weavru. Hard Senior Lash. Ketonag Jerry Honey. Oh Winch Maguire. Can you fight Jackie? Kai Shade Horace Jahadro Emer Smith. The made Janu. Saster Rishtella. Rudder Hogail. Dahir Kug Saku into Hunsi. Allow into Corace Jack. Hano Leroy went him up. Because he entered Manish. Cully in the wine hunt Hussy. Kuag Womachilagal. Rashed got Courtney Murphy. Carvel Rishna goes through her into Jantaki. The Hunty and Shinnery. Stella Hunt stop a Harlish and Glusha. Tuntussi the Dinya wine fag. Huntussi Aku. Caterer Steve Monaghan Dinya wine Aku. Ruhari into Egg Tuberty Freeze Larna Parker. The Hunty. Hanishi and Shelvro Ada. Backyard Shinave Buggy Yaki. And Neshtashi Fuivru. Akafoil Shelavaki. Oxan Skill. Kurhadra. Agnew. Bunchaki. And Fedger Dinyala Amshu. Mullinshi Kursi. Oxarash. Galarna Parker. Got Animal Holland. Van Glenavy. Sarah O'Neill and Ish. Agus Marie O'Neill. Ban Munya Glass. Agus Galore and Ish. Ed Cousins. Der Manach. Kaishid. Shell of a winch. Edder and Darlin. Brunner Devlin. Devlin is near Curtis Jack. Niamh McManus and Shin. I reached 100 Eois Suas. Scored a year. Agus the interim. The Gobber got Cluiche. And stop a chur lesh chacht ma Rachel. I think the Cursi goal led the whole piece. Rash reached him. Found Jantension. Again, you Tuberty. You've got Fihanishing Chactas chat. Come on, Ash, go. See a bar to get with Maho Cursi. Because Niamh Boyle Chactas chat. Carta Bui other and Darlin, Toki and Chin, Eganya Tuberty. Marshinda Tashid Cottrum. Oh, here Emery or the Farta. Killa Womacha, Fihe Legal and Shaw. Eglunoish. Kame and Cornagal, Ega Womacha. Egal Shir, Gabal Farshjaw, Guzka Hintrum. For Manach. Clachtaire agus Tahiaku Regla Ceannais agus Chan agus a level Nash and the Comoy. He had seen a whole Creve Hosher and Neri a Barker Croaky Buncha Aku Fiha Shock Jeg Fiha Foster agus Shahid and Brew Freeze Larna Parker Ristella Estalawa Maguire Ceannais Sholta Sta agus Golama her 4E look at Sheelam. And here Shin Toki Shanna McQuaid. Because Tiernachs are 4-8. Number 15, Ethan McCabe is replaced by number 10, Roinn Smith. Roinn Smith, he checked this chap in Ash, Ethan McCabe, when you couple bummer to Tighearnach and Cluiche. The intermarriage to goal. Because in Tráchtaire Ceannais and Usage O'Heo kick him out there. Crowd Rumma, Boon Chilakila. And you Devlin Agiri Dinya Fico Ma. And Dinya Shin, Animal Holland and Shin. Gan. And Leho Jackie Agus McGlinnanish. Emer Smith, a chunty ball Hawaii, Balahala, Erlen Kit Organish.
Emer Smith leis an éag seo seoltas de heici agus curthas de agus a go dearú an darna ceanna maithar fóraíl agus Smith gártaithe in san Cluiche sin fásta agus Imreoir tomús de gurí bloc a churas tearthaí agus is léir beidir an tíomh sin Jackar ruí an cion sin a churthar an trasnán caiise teileh winún cic amachchanis agus sin deanta go fearhhaid égáine Devlin an é a chur díra hastea higláha a bhín Monaghan ban Glenéomh agus a rístal well cad é mar anarí le teachtas de agus tunachar imirte chuirsaí agus í híon a bheits brasáasta leis an dóid go dearnsí sin in san cluiche agus tílam go mé da heile agus carta eile ag teacht ó Owen O'Neill an seo agus Joan Dúnan cinnte sin go dtí an Joan go dé ag teacht an isis agus sé carta buí eile agus mar sinnde Joan Dúnan agus well í híon a bheits mí háasta friúide sin na céad le heici siúd trí foiinte fáilte aici an sin agus fágann sé buntáiste rís eile ag interim ó hiú Imreoir ar le fáachta sásta go ar áiste ríist go learna Páirc agus míomh blianaí deanta go móid ag Lóra Agnew agus Sarah O'Neill sin churthas de agus de se le fanne cúil churthas de agus a maithar fóraíl agus céile a bhí ag teacht fríide ríist eile ó a bhín Monaghan agus cion sin seoltas de heici rasbar ag teachtas de sin a ríist eile agus buntáiste rís le hintre bommate céige le gáil in san cluiche cai hintre mé a bhógu fermanna é a bhógu chuan tosaí Táim ag sláinú agus asparéana tí chuan tosaí de bóg se le fáilte ráiste aici gan sin golóir ceisní orthaí de honsaí inis de honsaí gurí críicnú le snásmas féidir tá sí tiontúiste dribblóid sin Maria O'Neill agus sin churthas de agus thar an trasnán banna fuair an cúlann san céad le agus a críicnú le an a scóir an sin Deanú an sin go bhheici muid beidir an chóir na gáil ar a was le hiantram na bhála agus buinte ríiste ach ag Lóra Agnew Devlin sásta rudaí a bhfuilú inis iad deafhainte chuan tosaí caiisiad bheith curama Sarah O'Neill a Lárna Páirc tuairtú Jesuáin de Emer Smith agus Janny sí damasте a gaidir an dálinn Brónar Devlin an chaptain an is sé bhés ag ardú na ceimena an seo Gleanois le córn rinne cethar a thógáil pás Cluiche churthas de dro Mulholland an sin agus an cion sin ó Theresa Mellon í híon is tóthe gur cuma le hé ag a foiinte seo má héinte ar fóraíl mar níl ag 10 second le gáil ar a chlog an seo ó Gleanois seolta má go Lárna Páirc buinte ríist ag interim agus Carla McKenna Lárna Páirc Monaghan an eis deis ag Lóra Agnew agus ag tuisim an talú agus cuma fa'idir sin mar tá nadach Jerry séite an seo ag Gleanois agus ceilniú faoi leán seoil ag Mickey Devlin agus ag Chris Scullion a muí ar a Páirc CJ McGurty ag Jana Cúhaite haslófa ar a tíomh lína agus tiltte ag interim ag Jeruan le CJ McGurty tam ag Janu well Jima ar a lafháin gur chail fermanna ach gur win a chundé rucha sían ag Jeruan le agus ag Janta acu an dá chúil sin a fuirsid an sin in san darna le an chúla fu Maria O'Neill in san céad agus an cúil a chríicní an cluiche ó a bhín Monaghan ar fad ar in scris den angach agus ní bheici tú tá méid teanú scóir mar sin agus scóir níos fearr ó Gleanois mbliana ceilniú de bhrá chundaí intrama agus tá sí tiltte go maiid acu mar dí chaileúiad ón rinn idir bheanach an nuirí agus iad is gur rinne cethir
Near Hushin is Tia Naomh Horhu, and Buanasti October is Tia Jimmy Emma Kelly, August Anna Chonachar Jantaki, or Cursi, a Gunty Intimer, or shall I Kirabli and Engine, Aquahishi and Garo and Ras Riche, August Garo, Fwinyev, August Dinya Ur, the Lechak, the Stia, August Cursi, a Hominchin and Conde, August Shinata Janta, August Janta Gamoy, Michael Kennedy, August Chris Scullion, August in Yachak, the Stia. Courier and Sky Honku, Lilina Sraith or Fad. Shotgun Buncha Aku, August Brass Asta for the Shin, August Anish, Tasrai, August Takorn, Nash and the Buncha Aku, August Captain Brona Devlin, and Winya Glass, Avesa Garduna Kemen and Shaw, Glenoish. The goal, August and Cornchin, a whole guy. Brona Devlin, August Anne of Leonaki Kaji Shaw, Cleha Haniston Skyaki, Nara Kritishi Morlake, the Hermaha, Shea Jake Fachi Aki, Insan Umlan, Insan Srai, August Nish Captain Nefernia, August E. Awalta, Mas Fager, the Kemen Ardu, Gordu, a Hogshi and Shin, Lilin, the Ked Laha, Awal the Torch Fina kicking us here at the Rara Killa. August Jobber Doi Chantaki, Canasiaki, Ariaki. Okna Harry is Doi Erin Differ, Erin, Michael Devlin, August Chris Scullion, Laura Agnew, Chak the Stia, Evie Monaghan, Erin Differ, Fad. Was it in the Hanagas Stia? August Neri Aspa scored a interim. Near a Hershid, August Nera Hoshishid, and Vinci, a Usage and Shin, Rinchishin, and Differ, Fad. Is Doi from Anna. August Eidson, Argila Chamoy, Creamer Smith of Wine, Smo of Gamshu score on the dive, the Anna Clahaki, the Intermableta, Iacon Kuan, Insan Darnalia, Erfad, August Culina Wine, a Furshi and Shin, Bishop Wake, Masfedulova, Lehit Blahin Bogai, Larash, the Mon Cursi, Aristella. Thank you very much. Now the Hansi be Kuan Galore, a Cossi, a Glanon Chirai, a Gobber Lehi, the Rara Killa, August Marshinda, and Cornshaw, Corn in the car, a Golden Walla, La Conde Yendra, Aids in the Vest, a Keldiru, and Naomh, Aids in the Vest, Bram Winyan, Hanish, Golhan Tossi, August Jeshinish, a Brona Devlin, and Corn Ordu, or Son Conde Yendra. You will have received a trophy from our little representative here today. Thank you very much. But I also, on behalf of mBan, thank Lidl for their sponsorship, and I want to wish the teams all the best in the championships which are coming up in the near future. But today is Aontroim's Day, and it now gives me great pleasure to present the Division 4 trophy to the captain, Brona Devlin. And Corn, Togi and Arja, Manchin, Egg Brona Devlin, Ban Mundy Glass, August Go Harja Haslehi, August Go Harja Hasla Condi Intrama. First of all, I just want to give a big thanks to Tiernachs Park here, Cluiche. It was great facilities and really much appreciated for hosting the game today. Next, Owen, the officials referee. As usual, it was a fair competitive game against Manach, and we look forward to seeing you again in Division 3. So, big round of applause for Manach. Of course, our sponsors, Northern Property and Premier Electrics. We appreciate everything you do for us throughout the year. Of course, Chris, Mickey, all the background staff with us. The hard work is non-stop with them, and it's very much appreciated by myself and the girls. Another round of applause for them. Hopefully I can not forget anybody, but the girls in front of me there, the usual of the team, the hard work's been put in for the last 4 or 5 months, and it's great to have it shown here today. So well done, girls. And finally, our supporters, friends and family. Again, it's great to see us here, and it really does bring a good bit of excitement for us as well here today. So well done, girls.
Ceannais cóthairdthe a rís le chunaí intrama chomhróin le formána tá méid deanna go bhfeiceam ó diaad ar ais tamón gríthe TG Ceathair agus ar Spórt TG Ceathair a rích na bliana. Agus na Charlie agus na Chairde den na bhrá seo a híos ar a facil go náid sé ceilliú agus lína íanú. Tá si go mai acu ag dearú le. An scór Jerry anseo, bhuaine anseo a Cluiche inniu intram. Iad in the Champagne agus iad in Butchery rinne Ceathair na Sraith. Formána na de híon déag ach go dearú inniu. Neachúil agus seachúilín fáilte ag intram agus cóthairdthe slófa. Bhuinar fad anseo a bhí Cluiche inniu don Cluiche Ceannais seo go dtíon céadar eile slán go fáin. Agus Jesh Lua agus Manach a brú fríd agus Joan Dúnan leis an céirí seoltas Tighearnach agus sin churtha háin trasná má handanis agus gé de honsaí amsú de honsaí a scór na chúil agus seoltas Tighearnach agus sin Cluain den Sky. Ó Lara de honsaí í as de Jeshnis mas féidir Tarrantseir ag Marie O'Neill agus sin buaitis just an ag Marie O'Neill chuntuas te agus anna chúil fáilte ag sin dúitis Tighearnach léthid galanta díarthas teach láha Joan Dúnan agus sin scóirínta ibrí go mai acu an daithir tíar an léthid is teanta go mai ag Smith churthas Tighearnach agus sin scórt an Skyho Imar Smith fáilte is a chorneal an sin slash Cimmerdói agus Crixie agus fáilte an sin buntáistí go fáil ag Fermanagh agus Lisa Maguire seoltas Tighearnach agus sin scórt an Sky ó Lisa Maguire tá si ag Fermanagh gé rud ébrú Friedin Larnish agus an Jay Shaw Tráchtaire Shaw Durnan agus an Jay Shaw Crin agus Háin Trasnan an tríú ceann fáilte ag Fáilins Lár Tarrans Janta be buntáiste ag intram ag ligan an réiteir de chuirsaí go rá agus scór an sin Dagniu cabbí fáilte acu Lár na Páirc Jesh Bedger for Hanya Cool fáilte agus seoltas agus buailte in san anga agus cabbí fáilte acu Lár na Páirc Jesh Bedger for Hanya Cool fáilte agus seoltas agus buailte in san anga agus námas féidir tá sí chuntuas te dribblóid an sin Marie O'Neill agus sin churthas te agus thar an trasnán bana fuair an chúil in san céad le. An corn tógaí in